Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay iba sa Galasya Kapitulo 6, versikulo 10. Ngarod, no adagundawayo, agaramid kayo iti nainbag ang maipaay kadagiti amin at tao, nang rona kadagiti kakabsatyo iti pamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, nakarubat ka din? Ay, aguray ka, tabirbiro kak di sandal ka, jak mo't mabiro ka nun. Darasam atan ni, maladaw tan iji birthday di anak di kumari. Aguray ka man tadamagag ka ni tatang Mauno nang ikabilan na. Lakay! Nang ikabilam, ijay sandal ka. Nay, si Kamahan, apay adamagam kanyak. Kadno si katinagurnos dito'y balay idi kalman. Papanam ayamanon. Mapan kami maki-birthday. Ay na, hindi na minsan aldaw. Napan kayo nakibunyag. Ita, birthday manan. Nanang, umay ka na, maladaw tan. Ay, dahil ta ti paglaingan yung agina. Na, Ti makipunsyon. Amin sa panganan dito'y barangay tayaw. Atendaran yaw. nay, ay, dayjay magandi sandal ka. Aday jay sirok tila misaan. Di mo pa ibagbaga mo talaklakayan. Ay, umaya ka! Paandaram mo tan, aday ti tricycle. Unay kat aginad mo na ya. Aguray ka atan nalipata nga ro tinangi kabila kay tulbag. Ay, unay kan, inkabirukan, darasam. Apay nga minayang agap apura ka. Mapantayo nga rod maki-birthday. Kahit nasken ang masapa to'y amapan, kasta kaday. Wala, tanarigat ti maibusan. Yes, adain na alam di taas sopaw. Ado nanang, ado dito'y bag ko. Mapit lang, tenakalaan di tulbag. Darasam, Pangbiro ka na ngay ititulbag. birukam di tarabaw ti lamisaan iti kusina. Aldawang, darasam. Nanang, Umanayam mo dito ang babae. Apay aya! umay ka dito. Madamaak pa'y laang agisupsupaw. Umay kakit di dito'y abay ko. Bambantayak di lamisaan ijay. Tano awan tao, isupot ko amin yung amakan. Kat uray siyak mo. Madamaak mo nga gisupsupaw. Darasam nga ron ang mga noad na makakitakan ka. Ayan na ngay nila kay Mau. Agur-uray ijay tricycle. Mapantaad agos no makaisupot ta. Ayan na ngay jag birthday. At da ijay unang. Inik kami ti regalo na. Pasapol pa'y aya. Di importante lang dito. May tanakipangan. Makaiyawid tapal. Atupay ka notisan anangan na bisita. Gamda kayo. Nang isupot kayo mutan. Patarayam kit din to'y tricycle. Tapno makaawid tayo. Kasta manin tinaramid yun din na minsan. Hindi na pantayo nakibunyag. Apay aya anagado nga ibagbagam. Saan ka kadi amaragsakan nga ado da ito'y inyawid mi asidaan? Umanay da ito'y asidaan tayo iti makalawas. Ay, apay aya arum aniklamo day ta asawa am des. Jakman amukan kwa na nanang. Saan tantuman laangan nga isursurot inton maminsan? Ha, adamanan papananta. Ay nananang, ado! Nakalista amin. Kasaran, bunyag, birthday, apapananta. Ado, nanang. Asino ka itayon, balasang kaw? Siyak ni Rian, lolo. Asino ti akin apo ko ken ka? Ni Lola Felisa, lolo. Ni Kumari Felisa. Ay, ni Felisa ijay laod. Wan, lolo. Anya day taawit mo apapel. Umayak dumawat iti tulong yo, lolo. Nabayag ngamin nga agsaksakit ni Lola. Agsaksakit. Un, lolo. Kat kasapulan na iti agas. Naibusan kami ngamin iti igatang iso nga umayak agsolisit. Nabayag ngaminon asan kami anak kit-kita ken ni Lulam a Felisa. Agsaksakit mat gayam. Wan, lolo. Iso asaan ang makarurwar ijay balay. Oh, atoy.
Isupay laang titid ko kan ka Katentong dumtang ti asawak, ibagak, tamapan nanto bisitaan ni Lulam a Felisa. Lolo, agyamanak. Malah, awatam latan da ito ititid ko. Saan mo nga isursurat dita? Nayunak to pay dayta, balasang ko. Agyamanak manan, Lolo. Ibagam kan ni Lulam tagpaimbag. Wan? Sige, umainak to ba ng dagasan dito'y balay, inton mapantamakibunnyag. Ay, ikaano gaayam day jay? Inton Martes nanang. Ay, ayan na nga, dagita insupsupot ka. Inalam samot taon. Dahito neng. Nala, ibatim nga ro daw. Imbagla si daon mi kan itatang mau. Si daan nyo? Katno high blood ni tatang. Si ka, diabetic ka man. Diyak la kaya ti agsida itinatang. Ala, makamu kayo nga ro. At damot agas. Iso adi ka madanagaan. Hay, busina manin ang busina dahi ta lalaki. Aguray ka mata! Mapan ka nga minon, tagap apura nila kay mo. Sige nanang, ing kami nga rudan. Di mo liplipatan dagasin ka amasapa inton Martes. Simbangpat kamat gaya man bakat. Wan, makitam na ito yung sangpot ko alabon ta si daan. Ne, nagadaon. Katno ado pa'y ijeref ti insangpat mo. Di mo kaya tado ti labon tamakan. Kas nagreklamo ka pa'y. Ay, huwin gayam bakat. Masakit ni kumarim a Felisa. Imay dito'y balay di apo ko na. Agsulsulisit. Ay, isumot lagayam adya akon makitkita. Aktibo ka iti organisasyon mi a senior citizen day dya abakat. Ingkamat bisitaan ta kumarem. Adapay atindaran mi abunyag kanites. Anya, no punsyonan, nagalisto ka amap-mapan. No masakit agayim mo, di mo man laang mapan masirip, wano kumustaan. Mapanak to ka day. Sang agasot laang jaintad ko atulong ta. Nayunam taon. Na, nagdakulan ngay. Apay panagkunam pitpidutan ta ti kwarta. Ado, jay sa gasot atulong mo? Ay, masakit jay tulungam. Jakon bang tad? Agasam ngay jay intad mo. Husto day jayan. Saan tabatabak nang? Nagawidan jay may naglaba, bakit? Wan, pinagawid ko. Intad ko matan tangdan na. Mano nga iti tangdan na? Talugasot. Anya, talugasot laan? Mano asako day ta impalabam ken ko ana? Orela na sugsugatan ti ima na naglaba. Ninayunam kumamata. Husto day jayon. Sika talaga. Awan pa'y asimot kadagiti marigrigat. Kat, marigrigat akmat. Nagrigat agayab itaglaba. Ay na bakit saanin niya agsubli day jay? Asinon tumanan niya italaam ngaglaba. Lola, ingatang ko iti agas yu dagiti nasulisit ko a kwarta. Agyamanak, apok. Isu nga agpapigsa kayo kuma. Wan, apok. Pinasyar ko amin dagiti gagayem yu. Amin da, nang tada iti tulong da para kan ka. Kasta ka day. Umay da kan to bisitaan dito'y balay, Lola. Agimbagak ko mga rudan. Tapno makarwara kon dito'y balay. Ay kayat ko timapan makimi sa manen. Ken makidupong kadagiti padak ababakat. Ado timang damdamag ka na kayo, Lola. Saan da ka no akumpleto iti grupo da, no awan ka? Ala, apok. Agpaimbagak. Ayan naman antay sandal ko, lakay. Inlamang mun sa manan. Panggapwak ko maamang ilamang ngay. Ay, kato di mo kaya tamapan kami makipunsyon ka ni Tess. Ay na, bakit? Di mo pa'y mat binisita ni kumarim a Felisa. Kunak ma't amapanak
to. Di ka di makaaw-awat. Kaano ka amapan? Masakit jay tao. Ay, unay kan. Si katimapan no kayat mau. Ay, no sa anak la kumaan na stroke. Kan makapagnaak ko maalimpyaw. Talaga asya kong timapan. Nay, busbusin na anda kaon. Nay. Ayan lang kay jay sandal kaw. Mhm. Ay, mabit lang! Unay ka, nanang. Anyat orasan, nagbayag ka. Hay, katno binirbero ko pa'y jay sandal kaw. Aldawan. Ala, intayo nga rudon Oh, intayon? Wan, intayon. Darasam ti agdrive, ah. Nangala ka mo't la iti supaw, Tess. Uy, nanang. Inyalaan ka. Tess. Nagaduti sa gana dan anang, ay na. Ako makaitiado ang nagsasamit amakmakan. Maditirik na ka. Ha? Anya, madi. Maulawak mo tayo. Anya. Sige, agtugaw ka lang, nanang. Adula ang siguro tikin. Nagpartak ti pitik to'y pusok. Sinubra ang man ngamin ng tinangan. Agawid tayon saan. Kano jak pinakaisupo. Mga numaatake ak ito'y. Anya. Madya. Talaga. Ayan nga rod nila kay ko. Mabiit lang. Tainak birukan. Lakay, ang kapsutan ni nanang. Anyang itaramay din ta. Kunak namin kada kayaw. Saan nyo asubsobran ti mangan? Agungot ka pa lang. Nanang. Nanang. Nay, damalabsan tayong ospital. Idiretsutan dita ni nanang. Saan na kayo sa ospital? Kaya... Di naman kayan. Nasken ama check up iti doktor Saan? Kaya di ba ospital? Sana mabalay. Data ti masurat. Ipantay di ospital. Asidegan to ospital bakit? Apay adihiyo kadwa ni nanang yung ay. Intaray mi ija ospital, tatang. Tapay. Sana makaangas kan maulaw. Anya, kasanaw nga ay. I-confine da, tatang. Ay, saan nga men nga agtumtumar iti maintenance na? Kaan nga men akaan ti aramidon na? Naimbagan kayo na talaga, Lola? Wen, apok. Sinurot ko ngamin amin dagiti balakad dagiti doktor ko kanyak. Iso ang nagbiit apimigsaak. Maaramid yun, nagiti kayat yung aramidan, Lola. Ay katwen mabisita kon dagiti gagayam ko. Mabalin kayo manen nga agsumba. Ay, wen. Amin dagita, apok. Mabalin ko manan nga aramidan. Ay nabakat. Nabaybay am ti salon at mo. Nalipatam nga da sakit mo. Gaputawan marikrik nam. Wan nga rod lakay. Nakapsutak pa ila ang aging gaita. Medyo mabayag kapay dito'y ospital. Taobserbaran da kapay dagiti doktor. Kayat ko kumanti agawid. Tsak kayat iti ospital. Nasken asurutom ti ibaga ti doktor mo. Sana mabalin. Asikat ti masurot. Awan kwarta pagbayad ta diti ospital no agbayagak pa'y ditoy. Di ka agdanag bakit. Taadda ka si ti Diyos. Maray! Marilos! Adda ka dito'y balayaw. Awan ni nanang ko, ante. Ay umay ko kumabisitaan. Tanabayag asaan kami nagkit-kita. Gaputa nagsakita. Na-confine ni nanang, ante. Manun alawas na ija ospital. Ay simrumanan jay sakit na. Wan, ante. Ay imbagla ang antay mayak dito'y balayaw. Anya nga ospital tinaka-confinean na. Mapan ko man ibaga ka iti kakaduwak a senior citizen. Tatulungan may ni nanang mau.
Maray, dahito atulong kat naurnong nga inted dagiti babbaket ken lalakay iti organisasyon tayaw. Ay, agyaman akmaray. At danto pa'y sumangpet. Ay dagiti mo't kakadwa tayo iti simbaan ti bangted iti donasyon na kwarta. Ay na, aglaplapusanan ti tulong yu kanyak, maray. Ay tulungan da ka. Takasapulam nga rod ti tulong. Tanay, masakit ka. Wan nga rod, maray. Kasta akmut iday. Nagsaksakitak, maray. Kunak no saan akon nga agimbag. Hangam nagkarkararagak. Kanjak na po kaawan itinamnama. Iswa kita nakman ita. Nakasalsalagi sagak. Kasla saan ka nga rod nagsakit, maray. Amo maray. Napigsa ngamin nga agas ti kararag. Ken saan mo apukawan ti pamatim ken ni Apo Diyos. Mababain ako na ikan ka, maray. Nay, apay akas ti ibagam. Apay kumaamakarik na ka iti panagbain. Kat aggagayam tayo, mate. Idi nagsakit ka. Sa anak man la nakabisita ken ka. Jak man la nakaitad mo't iti tulong ken ka. Ay, saan mo na pampanunutan dayta, maray? At tinapatag, agimbag ka. Wan, maray. Ay, so nga agpaimbag kakit day, Marilos. Mangan ka, kadagiti na sustansya amakmakan. Wan, maray. Kat agyaman akunay ken ka. Tulungam ti agkasapulan iti tulong mo, tadayta ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.